Impact Talk to Manipurni, I Pinky Okram. Ngasi akoina unazakadawriba si Nibiaa Consultancy Pvt Ltd ki founder CEO and also a member of Manipur Chamber of Commerce and Industry gi mingoina panjarabada Aeroshil Nameirakpam gani Aeroshil bahanba maktada taram nokchari Aeroshil ahanbada Aeroshil gi introduction macha ama khangjage ming budi aina so haizare laifam background macha introduction macha sida pandiyo I ming Aeroshil Nameirakpam ko de I say akoi kombo je kon khuno Imphal is from the Guinea I akoi father na professor in Ramta Singh Life Science Manipur University retired over akoi ai mana ibem pisha kana St George High School and akoi wangai gi da matam guina wazar in pujara I use Manipur da use Nibiaa Consultancy gi founder CEO oina co-founder na akoi gi father na oiraga masi organization se lead tawjari the Nibiaa Consultancy Pvt Ltd se masigi consultancy se kari gi matang dano masina piri pathabak se kari no haibagi matang do hotu desu tentakna tamda samtana haibada ai gi personal experience matang lo sokra haijaga ai se aina engineering ai computer science engineering oina ai IIIT Kolkata dai tawjari madu engineering tawboloraga ai US ta ai masters tawge MBA tawge na ai 2008 ai chachari aduga chalaga ada ina finance and investment banking ana koi stream duda koi MBA tawlo jaraga ai ada one of the big four accounting firm da ai say management consultant oina lejare ado chahi ada chahi nipan mu leiro matungda yung gisu kitang handaman hanno sarapana Manipur da laga Manipur da ke tawya ina koi adu yexabani ada aiki background na management consultancy oibnina khoi si dasu adubudi aina San Francisco Bay Area hairiba khoi ki Silicon Valley Google, eBay, Warner Brothers kuma company da tawjari thabak to ado adum bag ada to thabak ko khoi si da kitang di sang abdi wali reso khoi Manipur da su khoi Manipur gi oiba kari business idea anoba innovative oiba startup companies ke akoina support ko ngamga gi na khallaga madu gi panam da akoina si consultancy firm je hodok sabne chahi ke adi subire Manipur da hodok pase ai say Manipur da halak pase November of 2015 sida halak sabne ado approximately chahi ama kitang henjala sida akoina ai consultancy firm de Singjumai da koi office amo ina set up to le jamne sida akoina Manipur da anuba koi startup idea puthori mi sing ja koina support of jaga moi gi business plan sembiba ado moi gi financial model sembiba aduga at the same time akoina office space to provide to je ado mai to support to Manipur da isu anu innovative startup ideas akoina kamai to ga hodu pa yai adu pandam na khoi to jaba plan ado Aeroshil na so habire US da chahi nipan thabak tawre so chahi nipan gi experience tuga Manipur da la aga chahi ama tawbagi experience se US da tarok chahi ama gi experience tuga kayamu khenei kari karam ba area da di Manipur da hotnaba tara su chusanna dabagumba dogumba thokpa yawbra adugumba area lairaga di kari oigani seng nazar bada ai gi kano se background se higher di ai ga manaba khoi Manipur gi diaspora members of mapanda yam thabak tori hoje ado khoi ada mapan thabak to se seng ma higher di matam khare matung da khara monotonous circle khoi corporate ladder da kakala batar de management consultant khoi na tori ba thabak sing se kai hatare yam diversify of nataba aina tori ba line da dum focus to levi mong da lerpa aduga kitang anuba try to ge su yadabi mong to pana akhoi gi notice Manipur ram side sida di aina halak chari su opportunity leibu na maram mo halak sabani ada akhoi experience yam le jota su Manipur da kamaina anu opportunity laiba akhoi look test ka laiba active policy laiba sida Manipur ja khoina swai mafungi oirobani na madu sida akhoi gi opportunity lahor sida ja khoina kai haudok pa yai adu gi pandam na akhoi laksabani ado experience ke hardi adagi talak pa experience is yam important oi maduna overview holistic of experience to pj ado akhoi Manipur gi sida chana godi kitang wali ado last 1 year sida di akhoi khara analysis to bakanda khara documentation khara di tawjara ado Manipur ju tobuya pa ke le se adu akhoi na yam kana khana ne jai adu gi
पांडम सिजो ओदु डॉक्यूमेंटेशन तौरगा करम अनोब बिजनेस मॉडल पुथोप याय हाइबदा अखोइना यम कन तौजै चाही निपान यूएस द लेरंबसे चाही निपान से होय यामना कुइदे हाइबसु याय मियोय खरागी दमक्तदि कुइ हाइबसु याय बट एजुकेशन की लाइन दा इंजीनियरिंग तौरे बाबासु अमुक प्रोफेसर ओए बाबा युमगी अहलमन्ना और इसाना मणिपुर दा हलगा मणिपुर की गवर्नमेंट की थबक तानागे और थबक तांकक नायना मयाम कौख्रे सिगी थबक सिंगसिदा अप्लाई तौगे ना खनगिदब्रा और तौरगा खलक्तबदगी और एनी अदर रीजन लेबदगी मपान दा थबक तौनबगी रीजन से सी ओइब्रा करी ओइ अखोई असे महारदी अखोई मणिपुर दा टैलेंट लेतब नते अखोई टैलेंट लेरबसिगी मपान दा थबक तब चनई सिंगसिसु अखोई मणिपुर दा एम्पल अपॉर्चुनिटी तो लेतब नमरम ओइदन चनबने अदा अखोइना लेतबसिसु अपॉर्चुनिटी सिदि लेते हारा अखोइना थादोकपदि लालेन खनगनी अपॉर्चुनिटी अखोइना क्रिएट तौगदमने अखोइना सेमगदमने अपॉर्चुनिटी दो अदो अपॉर्चुनिटी सेमबसिसु अखोइना मणिपुर से चाखतपगी खोंथांगदा अखोइ चके हारसु अखोइना हुजिक अनोबा एक्टिव पॉलिसी लाखो खोलपसिजा अखोइ 20th सेंचुरी की टेक्नोलॉजी द मणिपुर दा इंप्लीमेंट तौरगा मधुदुना चाखतप पुरकनी हाइबदि लाले खंजे फॉर एग्जांपल कोइन हायरबदा अखोइगी माइनिंग गुंबा अदगी पेट्रोलियम सुंबजे एनवायरनमेंट दा यामना सोहनबा इंडस्ट्री नि अदो होजिकी अखोइना मसिंग इंडस्ट्री से कालगा अखोइना एग्जांपल ओइना हाइजगे सब सहारन अफ्रीका दा ममोइना इलेक्ट्रिसिटी की लाइन से तिंगनबीदा मोय सोलर जंप तौगी अदुगा फोन लाइन से तिंगनबीदा मोबाइल फोन सिनगी अदु समाना होजिक 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी कई हागेदा कोइना ब्लू टेक्नोलॉजी ब्लू इकोनॉमी हाय सिदी मागी मेन पांडम सिटी अखोइना लेरिबर रिसोर्स सिदा कमाइना मोस्ट ऑप्टिमली यूटिलाइज तौरगा सिदा अखोइना अनूब बिजनेस मॉडल कई पुथोप याय अदु खनजबदने अदो करमाइना अखोइ मणिपुर दसु यामना सानगदबा अखोइ ब्लू इकोनॉमी हायसे अखोइ ग्रीन इकोनॉमी दी मैम ताबीरमनी ऑर्गेनिक फार्मिंग अदगी अखोइगी सोलर की विंड की अदो ब्लू इकोनॉमी हाइबसिना अखोइगी सोलर हाइरो विंड हाइरो सुमसेदी ग्रीन ओइतास ऑर्गेनिक फार्मिंग हाइरो सिदी अखोइना होदोपसिदा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट याम चांगे एता ऑर्गेनिक अखोइना फार्म अमदा हेता ऑर्गेनिक फार्मिंग की सर्टिफिकेशन लोबजी यादे हाना ऑर्गेनिक ओइनबा मागी लेहाउद फजना सेंगोतपदा यामना रिसोर्स इंटेंसिव ओइ अदु अदुजु नतना अखोइगी सोलर हाइरे सोलर पैनल याम तांगी गवर्नमेंट की सब्सिडी याव लेंगमदे द विंड हाइरो विंड की टरबाइन योंग मसे याम वाना थोइ अदु ब्लू टेक्नोलॉजी ब्लू इकोनॉमी सिना हाइसेना अखोइना लेजरेबल रिसोर्स सिदा कमाइ सिननी एग्जांपल ओइन हाइजगे अखोइगी सोलर हाइरो ने अखोइ मणिपुर दा होजि सोलर पैनल योंबा हाइतारदी याम चाव चाव पैनल मेम दु योंगकनी अदुगा अदुगी याम ह्यूज इन्वेस्टमेंट चंगनी अदुबो अखोइ लेरिबा करी रिसोर्स यंगे हायरदी अखोइ इलेक्ट्रिसिटी की वायर पुरिबा पोल सिंगसे मसी पोल सिंगसे असेंग हायरदी मयाइदी होलो ए अदुना सोलर पैनल द फैन दु समाइ लेबि मनुंगदा समाइन लेहेलगा मनुंगदा अदुम ऑलरेडी एक्जिस्टिंग लेबर रिसोर्स दुदा मॉडिफिकेशन खितंग तौरगा कैमता रेवेन्यू जनरेट तौदबा पोल दुदा अखोइना विंड एनर्जी जनरेट तौहन ngambagi अनोब मॉडल ऑफ बिजनेस मॉडल पुथोको सिगी समाइना लेजरिबा अखोइगी टेक्नोलॉजी सिजन नजरगा कमाइना अखोइ मणिपुर दसु अखोइगी चाखोतपगी दमता अखोइ मणिपुर चाखोत्रि से इंडस्ट्री लेतबने नाहाइने अदो इंडस्ट्री लेतजे कइनो रिसोर्स लेतबने नाहाइने अदो अखोइना हाइजिदि ब्लू टेक्नोलॉजी ब्लू इकोनॉमी हाइजिदि रिसोर्स लेयरगा इंडस्ट्री होबोसी 20th सेंचुरी की आइडिया ने 21st सेंचुरी की आइडिया सेना लेरिबर रिसोर्स ना ऑप्टिमली कमाई यूटिलाइज तौनी हाइबसेने अदो अखोइगी मेन पांडम जो कोइ खंजरिसे सुगुम्बा इनोवेटिव ओइबा मणिपुर सु चानाबा अदुगा अनोब बिजनेस मॉडल पुथोप याबगे कि ले हाइबदु अखोइ डॉक्यूमेंटेशन तौजबने एरोसिल ना सो हाइबिए मणिपुर दा लेतबनते लई करम सिजिनगनी हाइबगी आइडिया दुनी मथौ तारिसे सिदा इन हंजनिंगबसे मणिपुर दगी मपानदा चलगा थबक तौबा लाइरिक तमुबा थबक से कुइना तरो मतुंगदा अखोइसे मपानदा याम कुइना थबक तौमले सो इट्स अ बिग टाइम हाई टाइम टू गो बैक होम एंड अखोइ खतंग पुंजलगा लेट्स डू समथिंग हाइरगा हलकपसु म्याम यावे बट व्हेन दे कम बैक अस मणिपुर से यारोय मोय होंगतोकपा यादे मीगी वाखल खेनै अदगी चौखत से हाइबदा यादे हाइबगी कंप्लेन अमा हेक तौनै बा अद एरोसिल ना हौजिक कंसल्टेंसी से हौगत पिरे सेम केस से थेंगना बिब्रा डॉक्यूमेंटेशन तौबीरे 1 year एक्सपीरियंस मणिपुर की एक्सपीरियंस सु लेरे मसिदा मयामना एक्सेप्ट तौबा वाबा
नत्रगा एक्सेप्ट तौबा याबदसु अदुम खतंग अवाबा थेंगनाबगुम्बा अदुगुम्बा केस ति लेबिब्रा अदुमदी याम फजन लेयन खंजे आइना लास्ट 1 year से दाइना लागा तौबा लास्ट 1 year से एक्सपीरियंस तौबा मी थेंगरपदगी यौदगी ले कायन तौरपसे आइना खनबदि लास्ट 10 years आइना तौरपदि हेना एक्सपीरियंस कायन तौबेना खंजे एनोदा अनो अनोबा अखोगी इसागी कंफर्ट जोन आइगी इसागी कंफर्ट जोन एडी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नि अदुगा कंपनी अमगी आइना फाइनेंशियल स्टेटमेंट करिका सेंबा अदुगे तौजरमने अदु मैम लोई थादोगा सोमना कंदा करी अखोई मणिपुर रे सानाबा कई तब याई खलबसीद अनौब आइडियास मैम थोले अनौब आइडियास अनौब कनो मैम थोले अखोना अपॉर्चुनिटी लेते अखोई कनो तौदे मी खुद एक्सक्यूज खनजे अपॉर्चुनिटी से अखोना लागा क्रिएट तौगदबने अखोई क्रिएट तौबगी मोटिवेशन लेबता अखोई मैम पुनजनब दरकार ताई अखोई मणिपुर की खतंग पुनबदी खरा वाले खनजे अखोई पुनब ngамनब अखोई सेंगबत चनब होनजरी कंसल्टेंसी से हौदोप मतमदा डॉक्यूमेंटेशन तौब खत नतना हजिकी ऑफिस सिदा एरोसेल की ऑफिस सिदा स्पेस प्रोवाइड तौवे हाय को स्पेस से करम मखल की मीदा स्पेस से प्रोवाइड तौबिगनी हायबदी फॉर एग्जांपल आइजिना ओजाम ओइरे खलसे अंगांग खरा आई कोचिंग तौनिंगे ए पैसा तानिंगे बट आई डोंट हैव इनफ स्पेस अदुना एरोसेल की ऑफिस की मफम से आइना वाइजगे हायबा मतमदा अदुकुंबा मीदसु अदुम पीबीब्रा अदु अखोई दुसु पिजै अदुगा अखोई पानमदी बेसिकली अखोई बिजनेस अमा होबैदमता हाना अखोई ऑफिस स्पेस तका ताई अदुगा सुमाइना बिजनेस तु चाखनबैदमता पैसा थादबा नतबा अखोई पेरिफेरल दुमदा पैसा थाददे सरपदि फोकस तौरगा अखोई कनो पीदे सुदे बिजनेस आइडिया दोइना पैसा थादबसे अखोइना सपोर्ट तौजमने लाइक फॉर एग्जांपल अखोइना युम अमा सागे हाबा मतमदा प्लान तौदना साबसे पैसा सु यामना चंगी अदुगा युम साबसिसु इपेन पेनदबा पैसा दी चंगबा बट अखोइना आर्किटेक्ट तानबा मतमददी पैसा सु हंदना चंगबा अदुगा युम सु फजबा सेम वे दा अतोपा एनी बिजनेस दा डॉक्यूमेंटेशन दो तौबीबा तारदी बिजनेस तुगी मागी ममाई चुमना चटपा हाय तारे एंड प्रॉफिट सु अदुदगी हेना लागतुनेबा अखोई हाइजा अदुबा एग्जांपल खर दुम पंजागे अखोईगी मणिपुर दा अखोई एज एन एग्जांपल अखोईगी कनो अफ्रीकन कंट्रीज दा मोय कमाई तोगेदा कॉफी मशीन से कॉफी अखोई कॉफी सेम कॉफी प्लांटेशन मोई तवे तौबसीदा मोइना कॉफी सीजनब लोरगा कॉफी की 0.25% ऑफ दी कॉफी मोई सीजनब खतनी लेमहोरिबि वेस्ट होइना लंथोएबा अनंबर कॉफी की कनो तो मोई अफ्रीकन कंट्रीज दा असगी ब्लू इकोनॉमी की वखनजिदा कमाई तवेदा असगी लंथोइबा वेस्ट तो मोइना मशरूम थाबदे सीजने अदुदे खर लेमहोदुना मो मोई सासन द पिजारगा फोडर से नै सासन दुदगी यम थलोपदुना बायोमास सिनरगा सुमाइना only one stream अखोइना कॉफी दंग थाबई दमता लेरबा बिजनेस मॉडल दो हौजी मशरूम थाबई जो सिनानबा यारे अदो अदुई मथकता अखोइगी फोडर अखोइगी एनिमल हस्बेंड्री सिनबा फोडर में हमसे पीबे यारे सुमाइना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिग चामनबा अखोइ मणिपुर सु बिजनेस मॉडल में हम तो वही आए न खंदे अदर एग्जांपल हम हाइजा अखोइ मणिपुर दा वेस्ट थोकतब नते वेस्ट मटेरियल याम थोई अखोइगी वाटर रिसाइक्लिंग तोरगा वाटर फटब रिसाइक्लिंग तौबसिसु अखोई याम चाव अपॉर्चुनिटी हम ले अखोई जो खरा होनरी सिदा ngamnaba अखोइना खरा वाटर ट्रीटमेंट प्लान खरा इंस्टॉल तौजरी अदो वाटर दगी अखोई स्लज एंड थोलपजिगा अखोइगी तुरेन द फथा हौदी थादरिबा बायोमास की अखोई कनो मैम से खुंबलगा यानजनरगा बायोमास के प्लान को सेम यानी तो सुमगी अखोइगी वेस्ट जी थोक तो लेरबनेना सुमगी टेक्नोलॉजी मैम से अखोइना कमाई तौर डॉक्यूमेंट तौर तौब याय हाबगी सेंबिरगा आइडिया लेजब पामजब सुंग तौनिंग मीसिंग अखोइना सपोर्ट पिजब एसीडी सिगु सुंगमदि तौब याय हाइतारे अखोइना टेक्नोलॉजी नो हाउ पिजरगे अदुगा अखोइ मफम जु दुम पिजरगे अदुगा अदुमना लागा इम्प्लीमेंटेशन तौबियो अदु जुनतना अखोइना याबो यातादि एजेंसी क्यादगी अखोइ फंडिंग एजेंसी मैम दजु पुसलागा फंडिंग तौब ngamnaba अखोइ दु पिजगेना अखोइ दु पांदम द सेमजगेना अदुसिकी मतंग दा अखोइना मु खंजनिंग बसे मणिपुर दा स्माइना पोत्सक से अमा खतंग सिजिनब नतबा प्रोडक्ट अमा पुथोखरे मदुगी वेस्ट तुना वर्मी कंपोस्ट पुथोप लैरी अदगी अतोप अतोप पुथोपदी लैतब नते लैयेबको अदु ओइबा तारगसु मणिपुर दगिने हाइबा ममिंग चत्तबसे असम हायरगा असम टी हाय होय मणिपुर की सु चखहाउ लै अदुदुना अतोपा मा ओइग्रे अतोपा प्रोडक्ट सिंग से अखोइना ममिंग लैना पुथोपा ngamdaba पोती पुथोए इवन परफ्यूम पुथोई कोक तैननबा थाव पुथोई चाननबा
सी अखोइना बुदी लोकल की तुम चाजा बट अखोइ लेवल अमदा अखोइना पुथोकपा ngamdabase mayamda pamna hanba ngamdaba mayamda reach tawba ngamdrise masigi main reason se kari oibigani na khali अखोई की मेन ओइना अखोई बिजनेस हम मणिपुर दा होबो कांदा हान ला अखोइना लोन यावदि बिजनेस तौबा यादे हान अखोई वाखन लोन दा दम लेजे अदो अखोई लोन लौरुबा सिदी बिजनेस तुगी नेक्स्ट मंथ के दम इंटरेस्ट के यावना सिंगदबा यारो अदो आइना लोन तानाबी द मतम मांगिबा अदगी लोन तो सिंगद्रा द अदु द फोकस तवरा नत्रगा ई बिजनेस तो बिल्ड तवरा तो अदुगी मे हम दु चेंज तवनबा होजिक अखोई इंडिया दसु अखोई स्टार्टअप द अखोई इक्विटी फंडिंग की ऑप्शन ऑफ लाइस है सी जो अखोई यामना अपॉर्चुनिटी लौबा याने ना खंजे इक्विटी फंडिंग ना हाइसिना any outside agency na pesa thada banataba ai na line do for example in the food production ki line hero particular food production ki line with the FMCG ki achuba player amada ai masi idea se pitch toraga moi gi market moi gi already like existing market to da ko ne changu banga madi automatically modum spread to cha chakra ne so for example ko ne big bazaar ko momda akoi gi luxury products se ko ne entry to hanga ma ba retardi अखोई कंपनी की शेयर कर पितो कर सादा अखोई इक्विटी कर पिजा की तार सो प्रोडक्ट टू दी ऑल ओवर इंडिया द स्प्रेड तो जरे दना अदुम बुई अखोई ना कनेक्शन कर पर को से दकाता है अदुना अखोई की इक्विटी इन्वेस्टमेंट से मरम दा कोई पता खंग दकाता है लोन लोर बिजनेस हो न तवा इन्वेस्टमेंट तो लका बिजनेस हो बस की अखोई मेंटालिटी खरा चेंज तो दकाता है एग्जैक्टली या मतंग चानु सुपन बिरे हौजिकान से हौजिकी मतम सिदा present moment hai tare ko loan se mayam ne am ta nei pigri gi ama tawbagi hojik yam ta na ri even akhoi gi news ta everyday news ta yauri chief minister na MSCP gi khuthang da crore adu gi loan pigre sinkalak tu ne ba singkat pagi wakhalon do lairaga di phai ko loan lo bujida Aeroshil na so haibi matam adu ta thada ba matam se amange na ai samak su housing loan ama ta nei hojik pukta town planning gi ama du da strike tauri 6 pay commission adu gi chatna da bagi adu thabak lakte khote haibana thama henjale eba phangdabase aduna akhoi da irai laina phangandabani na लाइन फंग मफमदुदा अखोइना मसाना दुम चचब ताबनेबा अदुगी लाइन फंगनबगी लंबी दुनेबा मणिपुर दा पुथोकपा आइडिया अदुगा कनादा कना समना हनगनी हाइबगी आइडिया मयाम दुदनेबा दरकार ओइरगा एरोसिल ना अदुगी आइडिया दुदा पुखलगा कंसल्टेंसी से हांगबने हाइरी वारी सुयाम नुंगारी मतंग साइसिदा अतेनबा ब्रेक अमा खतंग लौजगे ब्रेक की मतुंगदा member of MCCI की ओइबिरी से करमनो ओइरखिबनो करी करी तौय हाइबगी मतंग दसु सानाजगे ngaktangai minase mayam bamuka hana taram nokchari adom ne yengbiri basi impact Dr. Manipur ni ai Pinky Okram ngase khoino nazari basi founder CEO of Nibiaa Consultancy Pvt Ltd amadi MCCI Manipur Chamber of Commerce and Industry ki member amasu oibiri ba Aeroshil Nameirakpam gani amuka hana Aeroshil bu taram nokchari Aeroshil na so haibire MCCI की member ने दुका consultancy अमा सो हांगा थबक पाइखत पिरी तौबिरी idea में आम पुथोक न बहुत नरी अदुबो member से कमाइना ओइ रखिबनो अदुका हौजिक करम stage ते लैरी हाइबगी मतांग दसु हजिक तंग हाइ खर बंजगे अखोई की अखोई यामना ब्रदर तामो जोतिन थोक्सोम यामना डायनामिक ओइबा यामना मागी मणिपुर दम द कनम तौदबे यादे हना माय वखलो लेजु मागी एक्साइटमेंट दो उरगा मोय यातो तामो बदे मोयना support to be the MCCI yauzabane so MCCI so koina yauri jo tai koina as a consultancy oina koina business model sing budi puthokani ado implementation to widam ta koi ki Manipur already existing business communities is support yaudo be yadane na ado idam da koi yauzabane ado yam chawbo role le ena khanje MCCI go organization sina koi ki already existing koi Manipur gi idea di lejaraga pangthopang amdo business sing support to be the mata at the same time akoi gi tare bandagi lakpa investors sing su moidi sidagi paisa ta lage na lakpani adu moi de su kitang checks and balance to moida mata sum organization am lebi daga ta ikhan mana koina si organization e yausagan aduga organization si yaurba matungda kari thabak tadi improve tawhaninge na khali haibadi tawbam thokpa तौदी तौदबा organization amana hojik haiba MCCI gi organization na tawbam thokpa ma gi RR mayam leiri then atopa area da konjanba mayam leiri tawbam di thoga asmasi imti tawde tawhanni haiba area ga di leibra adu madi adu mamda di phasa ai detail di hajar right adu so akoina plan tawjeri sidi leiba existing resources mayam si so phasana sinaba aduga
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯦꯂꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯄꯣꯔꯥ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯒꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯑꯩꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯔ open up ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯀꯩꯀꯥꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯅꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯐꯖ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯒꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ Manipur talent mayam lay aduga Manipuri macha ai maitai khatangdi haijaroi Manipur se akhoi loinamak mayam pulle jati loinamak pullaga leibanina adu Manipuri haijage talent asuk leiba haiba singba lairik ta wataba mayam se Manipur da hoi thabak phangde mapanda leriba talent sing se aikoina Manipur ki any project paikhatpa matamda government ki side ta gisu lambi thong semba mayam semba sida mapan gi mi any private kano sing se kauraga thabak tawhale sigi maram se is that because aikogi lamgi macha se thajade haibra aikoine tawthorak thabak sida thajade doubt lei haibra haite hairibra natraga mapandagi la aga tawba sing sina hena checkson na tawi moidan hena thajaba yai haibagira for example yam ila ila haiba matamda yum mama saba matamda maitai yum sabana saragadi cha puthora u churu puthora u adu puthoro hai kanda matam mangi aduga nan Manipuri sing mayang na saba taragadi chak chaw haiba puk ai horen chage hairaga ngairaga thabak to loinaba suraba matungda chai haibagi mayam thajana bam leiriba siga manaba oirba sara kamai kari na khanbi asidi akoina kan to bokanda akoi talent wat panate talent phajana lei akoi leiriba talent sing se proper akoigi platform am pibi ga utilize to bita di loinaba kan to yani akoigi work culture se kitang akoina Manipur or the work culture getting changed to more to a Adam upon lazy work culture person follow to office cow Tanzana kai Manipur upon the later they quick into water to Manipur the work culture getting changed to way more the Kitanga quick laid back when a labor Kitanga talked over the Kitang doing more credit lay and a quick ham to some feel to say other talk to you can't I don't know say the way she or can't the Karatam the Tabuk my wakal the car labor adu manze do adu so akoigi city akoi organization sira Manipur khar leijara yamna respectable oiba moina moigi staff sing to train to do yam perception train to we ada layer mapan layer staff with train to we madu culture da khoi dum prok pa yai ada su sama to we ni sida su dum replicate to da kitang kasu problem leite adu to we yani khale aduga akoi mainly akoigi leiba mapan leba ko diaspora sing sisu opportunity in Pvt Ltd ado moi the proper guidance or proper akogi process am sembi Ltd the process to later banana na khansi akhoi Manipur yam phajana process to ma later Ltd sidasu dum sam ana replicate to yani khanse so Aeroshil gi maike dagi akhoi Manipur government da appeal tawbagum bane Hyderabadsu directly Manipur government da appeal tawbagum bane hai batare Manipur gi mapan da lairiba talent mayam lairik hairaga lairiba hospital achobagi din oiraga lairiba professor oiraga lairiba company gi manager oiraga lairiba singse Manipur da laaga moi ki talent sing to puthoga haija singjaba mayam da puthoga Manipur gi damakta tawba taragadi Manipur da pokpani na Manipur gi damakta afaba soidana tawrakani haibagi wakhallondo Aeroshil na thambiri adu opportunity to suksoi soidana pibiu mai akhoi Manipuri macha sing akhoi lamdam asigi iyamba iche lairiba mayam ima khura ta da loina mak soidana halakani haibagi appeal lama tawri ko aduga mathangda akhoi na Aeroshil da hangjaning base consultancy da su thabak tawre MCCI gi members so oire so you have a huge responsibility haitare society gi da makta kaino ma tawge change ma tawge na la abani na ahan bada ai isamak na change haiba wa haido oiraga mi society se change se product tuine ba ada Manipur da khwaidagi chauna thengna ba challenge se ahong ba ma porak pa matam da thengna ba awaba
थेंगनबसे करीनेना खनबी अखोई अइना अखोई आ ओब थेंगनेसे अखोईगी मेंटालिटी खितंग चेंज तौबम दगा ताई साइना हाइजागिबदो अदो अखोई लिंजिन खरा मानब दगा ताई अखोई लिंजिन मानबदी अखोईगी अमतना सी अखोईगी मखा थंगबा गांगसिंगदुसु सपोर्ट तौबिगदमनी अखोईगी सीसिना खरा कलेक्टिवली विजन दो खरा सांगना उबम दगा ताई अखोईगी कनोसे विजन सांगना उब हाइबदी ngasiना प्रोजेक्ट अमखक अखोईना पाखतपा कांदा प्रोजेक्ट सिना ngasi dei chai taragi chai kuni matungda kari film da lakpa yai adu imam da koi assessment am phasana tawba hai pam taka tai long term gi hire di koi simple na panjara ge koi gi mayam na hine se lokta ki project se 1970 se sagi do hoji phobo environmental impact lai hoji phobo du imam da maya wari sanari du sama na koi na se dabdi any new project am koi Manipur da hoba kanda madu gi impact mayam do environmental impact la si sina koi long term da kamai to kana hogani hoji katnangi khanba nataba next election term bu khanba nataba long term da masina sai tarai matung da mayam da kana gadra akhoi Manipur se resource makti lejaba natte ado akhoi leiba resource se over utilized to nataba adu do akhoi leiba duna sustainable way da akhoi na hai sustainable development ki logic se pusalapa akhoi gi nature na hai nature gi di any energy which is created has to be given back to the nature have adu samana 20th century ki technology sing city nature di lakthoga nature di loina sina thoga last da mai ising nu set odagi water pollution thon ba du technology na aduna sustainable way bang amak travel aduna hoji 21st century technology ha ta di sustainable development ne aduna sustainable development to ta di nature di su loba nature ki ecosystem se da khoina business su toba ado last nature da dum hangiba biodegradation tawraga dum hangiba adum mongi technology kari implement to yai ado khoi khane na bam chang doga akhoi ni sum yeng ba kan da khoi thaina gi akhoi Manipur gi akhoi ahal laman sing na to biram ba akhoi documentation to ba sing du su yam na high technology oije modu akhoi na ga yokhat pi su da ka tai Manipur se notice te yeng di akhoi gi innovation ki map da di next to Assam da le akhoi gi national innovation mission da ga like maximum number of ideas Manipur de thole aduma ideas me do mostly the sustainable way ba adu ideas ngatani adu bo khoi yokhat piraga kamaina mainstream da porakani have se si khoi na khana ne labam da kata du itardi sida Manipur da face the problem example na has ge khoi tamo sing amana khoi gi smoke pop se sin abe dam ta machine ma putoi na mo NIT da function na yozuri madui do akhoi Manipur do Meghalaya da su Nagaland da su yam na sin da ba pot ne adumaina akhoi engineers ba akhoi gi technology to season araga replicate ka maina mainstream da porkani haibagi akhoi khana ne na ba me chang adu masi me am ji yeng ba kan da akhoi automatically business opportunities me am thulakani aduna employment generation me am porkani adu akhoi environment is on da ba akhoi ecology is mahan da ba notice me am na virgin economy ne hai kem to de sida yamna resources loi ching thokraga last akhoi gi pollution ko to lamaga thaduk pa adum gi technology adum gi economy sata de akhoi sina akhoi adum 20th century gi thoiba crisis mem de khoi thokani adoi mauta 21st century gi ideas akhoi renewable anubu puthokpa aduga environment ju son da bagi adum akhoi technology sing puthok ta di sina anu akhoi business model tholakani anu ba ideas mem tholakani aduga employment gi akhoi gi problem le is solve to ngam ne na khande ideas mem se wari sanaba matam da tawa matam da exciting oiba aduga akhoi na dum nahoi basing na khanaraga leiba thabak se karamna phangan sige akhoi gi naha mayam se ngauraga leiri mayam se kamaina moida mangala matang pi sige haibase Manipur gi leiriba talent mayam se mapanda leiriba or any Manipur gi manung da leiriba mayam se phammaga tanaraga expert mayam tanaba matamda solution puthokpase kaya kuina changadabadi mande haibadi changoi but akhoi gi Manipur se problem di yamna yami problem wataba area se amta late area khuding makta problem lai hai tare ban blockade ki problem su mayam leire matang sida akhoi gi sarkar na mo akhoi Manipur government sina BJP nong palamgani Congress nong palamgani Congress na palingai chahi tara manga palingai da puthokpa ngamdriba solution se chahi tara manga changi se why it took so long haiba question amadi hangninge ba karigino haibadi Aeroshil ka phamina ba matam Aeroshil na hairi hojik sugumba technology si mayam upgrade to badarkar tai sugumba darkar tai sugumba knowledge thanna leireba mafam jida kuina
चंगदबगी मचाकती लेते होय कुइना चंगबा याबा मतंगदुना अतोपा मोइरे सिगी एरिया से अमुक यामना खतंग अदुम यामना सुहेना लुदबराना खले मसिगी मतंग सिदा गवर्नमेंट ना खगी ngasiगी टॉक टू मणिपुर की एपिसोड से येंगबिरबा मतुंगदा एरोसिलना आइगा वारी सानबा मतमदा पल्लीबा मयाम से कानबा यारबा गवर्नमेंट की साइड तगी सु यूटिलाइज तौबा या तारगदी सोइदना यूटिलाइज तौबिरकनेना खले अदुगा अरोइबदा खगी ngasiगी एपिसोड से येंगबिरिबा मियामदा एरोसिल की साइड तगी एनी मैसेज पीबिनिंगबा एनीथिंग लेतारगदी आइना क्वेश्चन हंगनिंगबा वालहोबा तारगसु लेतारगदी तेन तकना हाइबियो अखोई मेसेज हाइबबु अखोइगी असेंबदी अखोई डायस्पोरा लेरिबा मणिपुर की मपान लेरिबसिंगसु अनमना मणिपुर लागा मणिपुर दमता किनम तौगेना खंजौ गातनी अदुगा मोइदसु खरा अखोइबुदी आइसु याम चावना आइगी थबक लोइ थादोमगा रिक्स चोबम लोगा सोनकंदा लाइनी लापसिदा इनिशियली बुदी हिकअप फरदी लै दुदी लै तमते एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लाप कांदा एनी इंडिविजुअल तो कांदा अदुम अपॉर्चुनिटी अमसुं रिस्क में दिलोइ लेरि गातने अदु आइना हाजदबदी आइगी डायस्पोरा मेंबर इमानब सिंग जो हाइगदबदी मणिपुर दा लापिरो मणिपुर दा कोई थबक तोमिनासे अदुगा लॉन्ग टर्म की वेना कोई सिदा करी अफबा कई अफबा तो यागे तो अदु कोई खनमिनासे अदु कोई गवर्नमेंट साइड हाजगदबसु डायस्पोरा सिंग सु मतेंग पांगबिरगा मोइना लाइबा मोइगी नॉलेज में हमदसु खरा लौबिरगा अखोई सी मणिपुर सस्टेनेबल ग्रोथ कयो कमाने प्रोपर यानी अदु खनमिनासे हाजबसिंगा थैंक यू सो मच एरोसिल नंगासी एखोगी स्टूडियो द लेंबिरकपा एखोगी प्रोग्राम असिगी थवाई हापीबगी दमक्ता हन्ना थागतचरी अदुगा तुंगदसु खै मणिपुर गी दमक्ता चाउखटपा पुरकपदा एरोसिल की कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड सिनसु अचौबा मतेंग अमा पांगबियु सरुक अमा ओइबियु हाइबसिगा लोइनना ngasiगidi matang swaisida loisinjarage matangi weekta अनौब पर्सनालिटी अमगा लोइनना इंटरेस्टिंग वेब स्टोरी मैम पुतुना लाक्चगे ngasiगidi काइना नबिया थंगनि जरी।